Serevou and VTFM. Kotiani Vikemnio Tribe. Fiji's #1 ready-to-drink vodka. Now available in cans. Yan ni mula binaka na turang na marama and ni siya isa matol tsaka may nawas ni ngono binango ngono saliga kambre ngono BTFM 92.2 FM 92 FM baki na 92.6 FM au abamulo tsaka ni bekim ni nando boto mengo baki na bekim ni tilanga na siya matal to nga maingo and Facebook live ni BTFM and abun nando program and sama indon matal and ambog indinday ni abada paringa ni nando program kabingi ngarabikina sa nagawa nando kayo tingango iya sa panamatal ni go nando program ni Rongo Serevou na bekabi ti wuri kwa ndua talaga na kini waswasi Serevou bito ko ni chikina na company binango na Paradise Beverages wa binabe kina bi Paradise Beverages tribe ni lugene ken na budi non rato bito ko ni chikina rato ko ni kina na buni non razaka ni linga na non dau langasere na non dabanua kemali bekimni na sangkai rongo the backup bandua ni sangkai sia matal tembenga mai na platform go ni VTFM na bugun nanda na bugun ni nanda parokaramu ni kena ndo mirongo ditu na Serevou so na bekabi na namatiko na beka vito ko ditu kinango na company go na tribe Paradise Beverages na kina pale virtu non mitu non rambulo nanda ulangasere na nanda bunua ngai be singa lutulebu se singa buke lulu so tigu so tona moniti ya rasa tigu sureti tu ene be songo yo eso ene nonda bonua merando le batara kinai ya bambola chane gorbe kala bitiro ko ni bole bina mena ni mani kine biri ket sarango ni matay lambau ana ta sirwa mbinga biro to na matubale na siko na twinda li family na mbongi ndenda biniana sasani ni bole bina misawa ni maimbua esa bina bale na sema to ko maimbua wakina belendo oli pasu tiko itonga ni bole bina mai kinoya Kenya era bundom do siam tal mai ena wasin ningo na binango sakanang lada wikina be yar tutala ni lala war tuntu batal tunga mengo ena federal state of Micronesia be tukana uma sa rono ni mital tunga ni batike ngandi ena namon raw ambadei ba ulu batatoka ena bongi binakang goy es boman tiko ni bule binaka mai Brisbane isi binabale bunando botong mai ena wasin ningo na binango yes sandarlande samdani mendalai ronga na nonda Serevou ena bongi ni kuwa Gona na monoto ni lolo na naikele musu games na Serevou oya na taronga da babara kena vale bo Paradise Beverages na bugun na veto ko ni na bugun nani kwa nondo Serevou na bongi ni kwa ni sana ni mikede to ni kini tokani oni ndo boto mai lika rakindiba kay lena relau mbalbina
na Serevou na VTFM kotiani vikemunio tribe. Fiji's #1 ready-to-drink vodka, now available in cans. Yang kona VTFM 92.2 FM kami tangai kachi be kenda handa mai ronda tu na nonda Serevou na mbongi bina nikua da monoto nilala na naikele musu games taronga na dani sere. Abe muni na semo tumingo me bunatani na ndononda Serevou na mbongi nikua. Ngai bangaratu na serengori redam danga endo na wekanda ka tokongori na commental tumingo kwa is this Fijian music daronga da o irme bonata ni rendo kinda dal takatalitu sono matangali rorongo rongo ni nanda bonua ndau ba kinda dal beira sona rorongo ya na rorongo na melody ni ndona sere kena lembuli arto bebu kena o irto ne toki ni sere be irto na lembuli sere oro na ngai ya vaidora o ndau nimbuli sere me tombo kama yendo na rorongo me sanga me imbuta bata ke nanga kani sere o ti me sanga le katoni me sanga le katoni me sanga le robio kani teki bata na bola sere boteki o ka mengele imbuta na ipakatangi ni sere nona le imbuta bata me todo ko saranga na instrument ko menge bata todo ko takina indona sere o ya na toro saranga indona nguna me beir na ndon bulsere ni sama out me bango onge mereda ngo na output ni daka mbunu takatu ni bisinga ka bunga bikenda ndau kaseta tu na lebu na ngauna ngori rata mata budi sar langa seringa ochi ya ndaredira nandu langa ser me bunatani milionia na buni daka ngo kento ibiti semberni tu adaba ni na bika boilabo rota tu mai bunatani dama bana kina bali bo be Paradise Beverages tribe ni lukina kene na buguna na betoko ni buguni kuanga na magatalti mai nanda program batango ni rongo Serevou na singa buki lulu sarngango wakina na singa bagarombuka kota la indo tala na sere me baka upa madala taka chikoya oni sana ni mikade choni kina na itoka ni ando boto bengo ri ben udiwai na vale bona sama chuma mai Port Vila mai Vanuatu endo kami da tunga ngai kachina VTFM Rosono ni mitalo tunga ni itoka ni ngori uma tukana kei ngandi esa taki mata Ya semua chungana nanda be bambulataki na kabina nikua ubambulo chunga ni ngori be kemnikade na itoka ni semua chunga ngori egi mata itoka ni mbolo bina mena ni mangani kina be kemdan nanda butunga ngori liko salote retail socio tata bili ngalo ba kina moses ke rosi bambulo tatori be milia tuitai ni mbolo bina mai Escanville mai serne esita Lewis Pickers o Philip Frollo Tuni simeli baka ni moli kei Benji Rokowai na wale bumilia na ndo wachuk mai lena reilau ndo mole benaka meni kina rotori be mosi chingore mai nausori na lawara o miminga be kimnikadi na pasu sala nausori na lawara lika rakindiba ni mole bina sema chumwe memba na mbogi bina ni kuwa buki na molebu ni mole benaka isandro mole bina meni kina tim gangani Northland na buku ni quarter final ni bunu cup ni mataka kina bosa yawa Tony Mark mbule binaka kai is just Dante say banana isa ekari ndingauna ni mbule binaka tau bakir Vicenci Torra ni mbule binaka mbule tatuka ni ngori be mbuna taka ni mbule binaka sema chume maybe say may bunda John Doe mbule binaka teluya cheli yoviri ni mbule binaka bakina bi Amelia tuitai mena ni mangakina na buki langi mai ngau ko Amelia tiku mai le pononi edi baga isa
na vale bukai na sema tsukmai na mbongi dindai wani ni bina tele be kemdo wa vili tati ngumi buti ni mbole bina kamengena ni mangani kiri tim ni balau Mateo salase ni mbole bina kai sabu soteo ni meniki na rutone andra mogiti ngor mo na long investment sabu sabu be Mateo esira ke niti so neti wata ke peli John Doe, is this Fijian music? Yes, this is Fijian music. Why send on do I send mbole bina ko mili toko mena koro ena bonua esa bola ka umbulo tukinai abambulo tani ko bete vita modi mbarabi ni mbole binaka mai mambula meiba ngarde bolu dola bina mai ngwa moli na moli mabua nandronga isen bina bale meiba tony mak banana mai nuts isa ndogo sa banana mai nuts tal chumai isa ni na morel ni mbole binaka neta meme tamani ni mbole bina mena ni mangani na be Waro tangor mena ni men lamani koro namo boy mena ni minga bia rosa wainika mena ni minga mai be meme low ke no ngonele mai namo boy mai mbua woo aus nga mbua apa mulu tatoni be salambuna arna matangali mena ni minga niki na bale na besi be steri ke sana ilai apa mulu tatoni be benu diwai ni bole benaka Isa totoka dina no mulindo wenga rabe na mwana lebuliba ka makarse se tumengo potbila wonu watu me ngai kele sar nga mai totoka kalonga tiko ndo badiri mi kenda bolisia nibiti na VTFM se bina balebu ben na se mutsunga emilia tuitai bina balebu liti na rambe ni bolo binaka Dixon Kelly bolo binaka tau vanisi andra binaka chone tu rambedi io mengani kina gore be chone ke usea delanda manu mai nata nitasiri nambongi ibinaka ni kuai wali ibinata ni bekenda wambula tatu kani ko bisala mbula ni mbulu binaka andra bina matagali mai no sorry na lawara magina ni mengikira bubale ina budi besi be hysteri ke asire wambula tatu ni ko bitaru silanda la isi mbulu binata bolengo isandanda mutunga mai ngo chale semo ke mbuli bo isa wali ibinata ni bekemdo Dixon Kelly ni mbulu binaka tau mai club court memba mali rakanadi ni mbulu binaka Saini ibola nabono ni bolo bina mena ni mangani ke bisa bina na ro ke sikeli tawaki wote ke bill ke tida kala tuini bonua dola bina na bole bina sia mochuk mai na bongi ni kwa wani bina tueni langi tui bia ni bolo bina ni bina tueni bikemni broski roman andra amelia tina isitaita rab karu ni bolo bina mena ni mangani kina bekem do na barang chika mengori mai mon koso William Wong ni mbolo binaka mege sere ni wa Andres Limbe we ira na lalawa ni Zen's Medical Grog atikongori VP sabana ni binata ni William na mbongi ndendai message mai ngori messenger ni VTFM doro ga isa manikina na bugo ni sere do ngandra mengori na mbongi ndendai Ya bambol satu kali ngori be Veronica timbenga ni bole bina mena ni maniki na ngori na tim ni under 20 ni tabi ni na ngito ni mataka na bonu cup sota ke na bosa Carls lewa na bonu mena ni maniki na MYF ni wasiwasi makoi sama ida bana tabi na noa bina ni mio Carls misulame mbose ne bol bole bina ka ni maniki na buni tabola na toika nga sepatoni nga sepatoni oi isa boni bina te ni mo sepatoni Atibi tavangi ni bulu binaka bina bale buna sia mo mai bambulu tatani ngori lino ori sa mengena ni mangani kina ke ndua serki mbua ngo lesenia Melbourne isa kai mbua na bale tau na sia mo mai viniana atui do bulu bina ngalo se rua na rongi family ndo sa bulu binaka Dylan Low ndo bulu binaka lesenia ngone bagarua bulu binaka lipe na bale buna sia mo tal mai no siningo ngo en mbogi binaka ni kuwa apa murta tani ko farasiko sala ndrau ni mbole binaka mengene ni maniki na be rekete le ni korongo mai na ruku ni mbua pa mimbinga kina bubale na roku modi siamo sat mai welcome bay road mai New Zealand William Wong bul dona ser me kunlanga mai nanu mengani kin lalaw ni Zen's Medical Nandi maintenance crew pa ni bina tel bikem don di te Julia wela ni mengani berto na boys pena masi mini tu apo o leli ke meke isa mai Melbourne
kaimbua o vinapale na siamo tsuk mai e na mbongi dindai Dixon Kelly isa vinapale mai tau ika tau teke ke so bo usam bali bana nanu saragani bikem do vinapale bu lino ori vinapale abitata tarbia di mbole bina menan mani kiri beroton sosial ngoni tiga ngor mene indi sabu ave Tony Mani Paul Ju Sulio Mana ke dada panu bina Tony bikem do tsane turang bedi ni mbole binaka megene mengani bikini ana o eleni ke esteri ndalanda manu menitasiri tamaya maya nimbolo bina katau megene mengani kina be ratona boys ni valeni o ile bu zakon rabe rabara utunga mai na lako ingito I bunda sevens pambi be singa gonga ina indie nandi si na indi mereti nangali bagalebu nimbolo bina megene mengani kina be kem do na chinga mengor me mangani a backroad ni na morel so mbik sandre nditunga salom tele be kem robo betini ni takini na marta kisuna na monrau na semo chuk mai enam bongi dinda lina gori ori mbulbina na bale butau kun lenga kai sem mai ke ko ngandra mo bekem ni telanga na turang marama ni ndo botok mai na live go ke ba ko ngandra mo na be na numi bir to na be kamu ngandra betala do na ser mo na ronga enam bongi dinda semo mai na messenger di VTFM ke ba kai ko follow taka to na VTFM like taka mai like ndo mo na kena thumbs up pikir like taka na VTFM raw ni to sa may bisa mo dito yan ang bongi ni ko kaya na makatal to nga may nonda yawan ni talnolasa eran to na leka mengo na yawan ni botin tau kay parani ni boleh bina may sasa maduata meron mga ni kina me kerea langa na sere ibay na nongundina wani ni bina kay nasuba may maduata kun lang kataw do sa kung lang sa lokatek ko na mundo ya bambu tol na ko be tako lote ni boleh binaka may nakaulebu na sasa may nabu ay dilan lau isa sara chuka ni nasalia tabu kimikanda bisi bina pale bu turanga na siya mo chumay gilo may ni be o may nasalia steri mas balabu tong boleh binaka mengo nga o Catherine NT Australia ino ke buni yawa ke steri mais balabu tong boleh binaka so ni walu tukan nan boleh binaka may matagali may nambulini may wini buka bina wala bina siya mo chukmay mambulo to ngor beberni ka timbe nga isa tau ngena ni minga kina anda 20 ni tabioni o lai timbe nga ke iwani veresa olive ke marika wani bina teni linongori bua ndua manda ser ke mbua tau ko sa parta ka chukenya ngo be tartara tu ko da program go Kaya makamay na mundo siya may buwa. Carlos lewan na banuan ng boleh bina mga nikina be yarato na MF pinweli tamata ko lang ka ba si binga be kim. Carlos sombo ko na ba katsiko ba ngormin one side talitsiko. Ito to na tumono to ni lalaw na salo-salo tumono kay na ulbatu nambong ibina ni ko. Angkor BTFM 92.2 FM kami tangkay katsibe kenda. Nambong ibina ni ko. Dono magital tunga na wasini nga ni nandarongo Serevou may rongo tukina na Serevou nambong ni ko. Bugakina bebona ni mitalanga ni be kenda nambong indentay ni natiko talanga. Dono be sibi memboleta tinga na ken winitaki ono na ken na tribe singa loti lebungo. Nano mo na mbita chumo ina musa ni taro. Beisinga kedengo me adabaini na mbongi ni bukelulu moniti tu si bukelulu gai bukelulu sa na reda rawa o dei mesana mena na ono na kene ai ya usa bina ni michiga ni berto ni lala warto wondo bochuko mengori abo mimbi telanga be kemni ketanga na wekango maimbua o ni sema talto me na wasingo nango keraka me ulewa na yadha kedi me boto kai be kemni kedi maimbua monisa kedi be kedenga na pei
Ya mambo la toka ni beke mo tala ne la la ando se mo toka mengori. Pe Carl se leva bonua mengena mengani kena berto ne moya fe penueli te mata ko langi isa baru ni bina tele beke mo Carls. Ndongotu andi tamani lo mo tunga ni na waila ba mbole bina ka peni mbukawa mbole bina mena ni mengani kena be to mosese lewa sala na iboli moli mano a jei meiwa mere una mere au jimbo miminga wiglai ngonga mai angwali na moli mai mabuai si mex roka singa nimbole binaka mai indalai na tambua FNU ni mangani kida be selasa orisi ke si mex roka ratu teila tabo nimbole bina meriwai lino ori do ser ni lotu ikon dau taleitaka sabi umatangani ko raseri kimbo si bebe binaka tal maser ni lotu kontu bidalachi gor jeranga na iyo wala sarmen do ke mimbo Edward Jackson ni boleh binaka tahu mengene ni mengakina na indobi mai dhubu steri marama ni boleh binaka merna mengakina nangone ni matin tu berbasanga American Samoa di te Julia ni boleh binaka mengene mengakina ortuna boys mai ndonem bilongo nga mboda lebu geng ngani musundo bina bale bula samu cuk mai yana bogin dindai peni maka dan boleh binaka mengene mengakina berotuna ba kabitu gangori ya nembombo house nandrala nandrongai peni duai mena ni mitalikina berotuna na rerna bosai lot 13 Kerto wewa kan sila lot 19. Kerto nangone kombola finau ke Papa Ju mengena ni miga kina be Papa Lydia na rere na bosai. Jen bola teki bureta isa dim bola binaka kemni lautiki Victoria isa bina bale botau kerbe botenga mai Kia Island. Sa manu ni bina tedi. Botai na sere bero to na timni bola ngo be jen bola teki bureta ngitsi ni mata ba mbinga be je damai. Elina si wale ni misal bola bina koran di bokata Gebi Sala o Elina ngo ena baita wan ni bina tele bekem do sana ni mitike na wasini ngonongo lino ori bina katau ndo nelo nimbua sa bina kaji kutungo sombo oi ko bite magichi kusio dabo bukawanga ya usabori ni bina tele bekem na kana matal tumeno nda ya woni mboti na Sama bola tal tsugai ni bekem do ni na morel so bonel tu ngao ni na morel wa ya we a faito ke na fai wai Edward Jackson ni bina bale na sema tsuma ya na mbongi dinda mai da batal toka ke ronda parokaramu go ni Serevou ke Paradise Beverages ke na maka mo so mo menataru wakin na magital tungai ni ena buguni nonda ya wa ni namboti ndurungo na leka mengo ben uziwai amen ke anda boli na ngone mengena ni ngaki na ena no ko banu batwe kunilanga wono batwe sa teknologi tu kono na muni bena mi ben kone ngone ni boli bina bale bina semu cuk mai